أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله ولي الصالحين عدو للظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني وأخواتي في الدين، أوجه إليكم بتحيتنا المعروف أطيب التحية وأزكاها قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمشيئة الله وبعونه يدور موضوعنا حول الأذكار، الذكر بالله، لأن قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ألا وذكر الله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له مخرجا من كل ضيق وفرجا من كل هم ويرزقه من حيث لا يحتسب. hay musidɓe julɓe, en yetti Allah subhanahu wa ta'ala, en seeditiki ala rewetede si wona kanko. En duwani kenelaɗo meɗen Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, en seeditiki ko jiyaɗo Allah, ko nelaɗo Allah. haray no musidɓe ɓen holliri ni, ko argol andintina wona argol nanina, ko argol andintina en yoga ko yowiti e dina meɗen kam. tottugol haqqe julɗo e dow julɗo. haqqul muslim ala al muslim khams wa minha ijabatu da'wa. haqqe julɗo e dow julɗo ko ɗi joyi, no jewa e majji notagol noddandu si tawi a noddama amara ngante, ronkugol notagol ko ɗum addi on tigi joɗɗin ɗo. so tawi ɗum feƴƴi en hiwrodiri ndu ɗo hiwrandu islam, yallah waɗe yimɓe mayro. haray yewtere men nden ko nde yiltoto e yurmede Allah tabaraka wa taala ko yowiti e jantagol inde Allah. sabu noon yoga e dewe ɗe muti hakkunde jama on. faamuɓe ɓen no andi bidi'a no waɗede e muɗum, ɓe añi bidi'a on, ɓe añi sunna on kadi e muɗum. ko wiyete jantagol inde Allah, ko wiyete waɗugol du'a, madama yollitayɓe bidi'a on ka dina tambitike ɗiɗo ɗiɗi, waɗiriɗi no hanira. hande kadi wiɓe ɓen no jingande alqur'ana e sunna, ɓe añi bidi'a ko ɓeeɗa keri kon haa ɓe añori kadi hay sunna on nder ton. bal ɓe welsindiɓe fiiɗe ndewe ɗon ɗiɗi, ɓe tertike ɗe furay. tawile si tawi ɓeeɗa no waɗude no hanira, ele ko hana waɗede, ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e dewal, ko ya jaɓu e junngo maɓɓe waɗa no haniri. no yeetoɗa ɓe nanon koni, kono sa wii tun nanon waɗirte, addal no waɗirte noon, reka kañan liwaali. si a accintinayi goɗɗo goɗɗum, ko ɓe jonnama goɗɗum. ko wiyete kon jantagol inde Allah ko dewal ɓurgal e mawnude, ngal tawata kadi ibnu adama on hana wonde ɓaawo mum. sahabaɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam, ɓe laatike hiɓe jantotono inde Allah ha wuuri nangi ƴiƴan nan few. si a tawi ka goɗɗo e maɓɓe waaliɗani, a taway toni ɗin hino memminade waɗugol adkar, sabu ko tawi kon jommum wowti. nelaɗo Allah sallah sallam maaki: inni la astahfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. ɓeymi min miɗo yaafa bakkatuji an ɗi mi adi wadde, ɗi mi sakkiti wadde fof, miɗo mari assuré. nelaɗo no mari assurance naatugol aljanna. wo kono e nder ñallal ngal min miɗo wiya astahfirullah atubu ilayka ɓuri laabi 50 jeɗɗi.
yonno si goɗɗo ko jooɗike waɗugol adkar o waɗiri goɗɗum no haaniri goɗɗum o waɗiri no haanira o jiiɓindiri o melansi a wi ɗum ko bidia ma a wi ɗum no harmi a foti ɗaɓɓutude no alqur'ana e sunna wiiri noon yo waɗe jaka waɗa yamira yimɓe ɓen haɗaɓe ɗumɗa yamiraɓe ɗumɗa ɓaaja ka anndi ko hunde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam duumi e mum daani e mum jantagol inde Allah Allah wi inna alladina amanu yatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub o wi ayɓe gomɗinɓe kañum ko ɓerɗe maɓɓe ɗen deejirta ko sabu jantagol inde Allah nden wo hee ko sabu jantagol inde Allah goye ɓuttinta ɓernde wona heɓugol laamu wona heɓugol jawdi wona heɓugol jaahu ɓuttinta ɓernde ko jantagol inde Allah ɓuttinta ɓernde seede o ayiye goɗɗo no waɗa ɗo campagne rewa rewta laawi fof honko hankanno haa heɓa laamu wona président de la république o suusata yi'eede ka woni wo o suusata waalaade ka woni wo o suusata ñaamude ko woni wo hay addanɗaamo koyaaru udditaandu o susta yaade ko sikka e jelli ton poson no huli no aami no maati andi jaana laamu wallinta ɓerde iya patron ɓe ɓen tawa an hiɗa annda e quartier on ka kamɓe ɓe woni ta kamɓe ɓe annda ka gooto annda ɓe yaltay ka niwre hewta ka niwre darna suudu ndun waɗa baafe salon ɗen ɗiɗi dubla soka watta kadi wadde joni antivol ka terrasse kadi soka maha kurwingil hara ha henndu yawtata kikko nder to naafere goɗɗum bo tokka janɗe kadi dow waɗa kurwil fala yilto kadi joɗɗina goɗɗo kadi dambugal ɗon ono mari jawdi kono sa ndaari o muufema a tawi nam marere jawdi waɗi ɗum ko angal hoolaare sina ɗum welatamo ko mari kon fof yottule ɗon coggu on kuuru yonayno galle nokku goo kadi namarere jawdi waɗi ɗum ko manquede hoolaare ko angal ɓuttu ɓernde andi jaka wona jogagol jawdi ɓuttinta ɓernde awal qur'ana inni noon ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub wa faamen ɓe wetade goɗɗum ko jantagol inde Allah ko ɗum ɓuttinta ɓernde e kadi ka anfal to Allah tabaraka wa taala o daali wa ma kana Allah yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah wonaali hino lettaɓe hara hiɗa hakkunde maɓɓe annelaaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam en tant que vivant hiɗa wuuri hakkunde maɓɓe o jippinta lette hoore maɓɓe si o hattuno ɗon harayno holli ila ñande nelaaɗo faati ñande o aray jamanu tijji halkeede o watti goɗɗu yeeso ɗon fii si nelaaɗo iwi ko wawete tokkiteede mum kadi o wi o wonaali kadi himo halka ɓe en tant que ɓe wadde adkar o halkataɓe madama hiɗa wuuri hakkunde maɓɓe sa iwi kadi o halkataɓe madama hiɓe duumi e jantagol inde Allah yonno enen jantagol inde Allah ɗum majji hakkunde men ala waɗede abadan ka yimɓe ɗiɗo e tatta jooɗi wo ko waɗugol wolugol fi politique wolugol fi ballon wolugol fi tumbe leydi ko satti e tumbere no yaltiriɗa eno warrini wakkili ɓen ha ɓe wakkilaki ɓen jooɗo e ñoore e ñowgol yimɓe hay ka nder juulirde so tawi en hewti en jooɗike en waɗi raka tahiyatul masjid tawi no heddi minute ɗiɗi ma tati ma joyi ɗo darnugol en ɗaɓɓay kadi ko wowlen jantagol inde Allah ɗum ɗon yaltika hunnduko men few sayyidna Umar ibn al-Khattab fewɗo lomti woɓɓe ari wi sayyidna Umar meɗen tori du'a fi jiidi o maatiya e waɗon azkar woɓɓe kadi ari wi meɗen tori du'a fi dimɗe amen ko min remata ko yo moƴƴu o wi ɓen kadi yahe waɗon azkar woɓɓe ari wi no tori du'a fi ndiyam
ala heɓade ka maɓɓe joni o wi ɓen kadi yahe waɗon adkar non asiya'un satta ɓe ari ɓe tori piiji sertuɗi hatta soyla umar ha saydna umaru landa ko fi on ɗum ɓeeɗa landike ɗum ɗa ɓeeɗa landike ɗum ɗa ɓeeɗa landike ɗum ɗa o yamiri ɓe fof hunde wotati o wi ala bi dalili fil qur'an o wi dalil an o yeetagol ɓen ɗum fof probléme maɓɓe on kumpi humɗa suwañay ɗum ɗon fof faka alqur'ana mi itti annabi nuhu wi yimɓe mum ɓen qultu stahfiru rabbakum mi wi on yo yewwa ɗum istigfar son waɗi ɗum yursili sama aleykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar mi inni yo yaw janto ɗon inde Allah nden so jantike inde Allah nden goo o yaafa toon bakkatuji mon ɗi ɗiɗi o wurtay asaman o saaƴinana on ndiyam yursili sama aleykum midrara wa yumdidukum bi amwalin hikkiɗon tati on o ɓeydana on ɓiɓɓe worɓe wuruɓe dari resi suɓe kadi hara wona ɓiɗɗo mo mawɓe mum innata ndikka simi heɓanoma hara ko ɓiɓɓe ɓe andanɗa hoore ma ko wiyete ɓen ɓurrata ayuni ɓuuɓe ndangite o waɗana on canɗi o waɗana on dimɗe leɗɗe ɗum ɗo fof ko atasi kaka istigfar jon noon surtout wiyeteɓe ahlu sunnal jama ɓe hawki ko wiyete askar ɓe ala fijirde ɓe ala memude kono no heewi ko yiyata foññewle yitere goɗɗo acci a bantay no fuɗi ka yitere ma nandi an ɓa Allah wallima acci waare a tentini coñci a buumi ɓeyguma hiɗa sikka gasi diina na hay ɗon fuɗɗi sakko hatta ɗon woni taw ko hay a gaynaali woni fuɗɗaade e puis kadi ɗiɗo tati ɗimi konti ɗo tati hannde kadi ɗi taskortaake fii kaari no tinnigoy ɗiɗo wonaa ɗi mana ɗi wontiti majorité buy wattiɗi waɗirde hannde kadi yiingo buy wattiɗi waɗirde fiiɓa ɓeeɗa fof waɗi buy wattiɗi waɗirde heɓay simi siforaali noon mi julnata ka juulirde ami mami henndota ko teddungal ka juulirde ami ɗin tati ɗi taskortaake ibnu adama an ko tinniɗo a partir de ɗo yon noon boyno sikki ɓa kañum waɗi ɗum ɗo gasi lanni wawi yaltingol ñawoje tajwidi seeɗa makharijal huruf wawi yerginde halas sa darimo ka ñawloyo ɓa tawayna o ahlu sunna fus sa darimo ka dankagol ɓeygu mum no nelaɗo dankorta noon ɓeygu mum yurmina waɗana teddina futuɓe mum ɓen a tawayna o ahlu sunna fus sa darimo ka moƴƴagol e kawtal yurmina jonnitaɓe haqqeji maɓɓe ɗin hula heɓugol hakke maɓɓe a tawayna o ahlu sunna sa yehi a tawimo 1 heure 2 heures 3 heures ka makko immagol jemma juulay ka horgol tene e alkam sa tawayna o ahlu sunna a jaka ko ɗiɗa tati waɗira ko ɓay joni ɗi weeli waɗude mi acci waare mi tentini coñci mi boomi ɓeygu am halas ko ɗon ɓe hatti juuɗe adkar hawkama ala waɗede seede ala wadde adkar mi andintinama tun hunde wotere ila nde juulirde darnano gasa ko nde ko suudu ma ndun no gasa ada darnede juulirde nden no gasa kadi ko juulirde nde ada darnede so no gasi fo e mum ɗo ila wattuɗa ila hottuɗa ka suudu ma wattuɗa iwde ɗon ara juula ɗo woɓɓe men ga timmi hitande woɓɓe men ga yehi duuɓi sappo est ce que ɗa wawi men yeetade ka jooɗiɗa ɗo nini min ila ka suudu an heeɓi ka juulirde ko astahfirullah tuubu ilay ka tel mi watta simiɗo gundude ko tel mi watta simiɗo ñeegude ko la hawla wala quwata illa billahi tel woni distance hakkude suudu an ɗum e juulirde nde est ce que ɗa wawi men wowlande ɗum filto cikko oɗa no waɗi bidia oɗa no wi'iri ni oɗa no waɗiri ni yiya foññewol ka yitere goɗɗo acca bantayi ka yitere mum kañum mawɓe men no jeeya e ko ɓe salortono
remugol ka ɓatti fii yo taw ɓe jaɓata remude ngesa ka tawata ɓe wata rewtade hijibe ale hijibe retour ma o moyen nisfu ale nisfu retour ɓe jaɓata no heewi e mawɓe men ko ɓe remirta ka woɗɗi ɗum ka ngesa maɓɓe sa landike ɓe ko astahfirullah tuubu ila ka jelɓe watta ila ka suuɗe ka ngesa ɓe yettomo ngesa le ko hitande timma hay ila ka soppur hara fuɗɗu ila ka soppur ha ka remugol soña naada timmata hitande par ce que ko tuma soña naada fowta seeɗa si soppur yalte kadi an noon ila hottuɗa ka galle ma ɗo heeɓi ɗo a waɗi ɗo 5 ans ma a waɗi ɗo 1 an fus ayi ɗum ko wattugol yiiɗi sadiki kaman sadaka kalaman saddaka ka jatigi ma ko wolanɗoma goonga na gonginɗoma ko berɗe ɓatti o hatta nawnu ɗo fesa so musama o fesay nda si ɗon nande lam nelaade allah salah sallam maki o he man lazima al istighfar kala kolondirɗo e jantagol inde allah ɓe makaligoyi kala waɗowo jantagol inde allah ko kala tawɗo hino kolondiri e mum furay abadan o seedata e mum waray mo mari important ji tati haray nelaɗo no jonni mo garante tati mo mari naforeji tati gogo jaala llahu lahu mahrajan min kulli diɗin wo kala kolondirɗo e jantagol inde allah jemma ñalorma bimbi kikiɗe ko yaadu ngesa ko yaadu luumo ko yaadu juulirde ko yaadu fatunde himo wondi ɗum istighfar kala crise kala sattende nde o naati e mum allah okkoraymo laawol ngol o yaltirta o ñallata e nder crise on sakko o waala wa farajan min kulli hammin o waɗanamo kadi yolɗende e kala suno e kala ande nde o heɓi et puis wa yarzuquhu min haythu la yahtasib o arsikaramo nokku ka o miijira o arsikamo ka o miijori toon o yilto o arsikamo kadi ka o miijora toon kala piihum waɗete kun ɗiɗo tati kala heɓo an hiɗa wawi fantinde kum an hiɗa wawi jasinde kum eppale kun no mawni eppale kun no yani sa watta liili waɗo adkar on e bidiya ara yo ɓurima goy a waɗirta sunna a waɗirta bidiya a jooɗike furay woni vide o waɗiri o bidiya ɗa no gasa e nder bidiyaji makko ɗin hara sunna o hawrodira toon gotum ɗiɗo hiɗa jooɗo ɗon hiɗa sabotamo hiɗa minimisamo o accinoma neeɓi o arsikamo nokku kaw miijora yinti allah wi ala bi dicrillahi akbar sa wubbi yawgol ka luumo oɗa wubbi yawgol ka ngesa oɗa wubbi ɗaɓɓugol visa oɗa windi wubbi windoygol pay koye mum ko ka dendanangal important ji aduna ɗin allah inni jantagol inde allah nde no ɓuri ɗum ko kullu shay kala hunde nde wubbanɗa nini objectif ma ko no heɓira hunde kaari nden hunde ɗon ko nden tigi yeetaɗa wo ala ɓe dicri wo wala dicrullahi akbar wo koni ko jantagol inde allah nden ɓuri ɗum mawnude on ɗum ko kala hunde nde immaniɗa ko ɗum yeetaɗa wo ko jantagol inde allah nden ɓuri ɗum ɗum joɗi en ala wadde adkar nafoore adkar ji ɗin se yewti ha en ronki min tun taw woni komi andi kon en wawat en yawata lannude ɗo ɗa vraiment onon karama koɓe hedditiɓɓe hara ko min tun embere gandum an kun mi innu mi yewtay on nafoore ko woni e jantagol inde allah no gasa en wowlay ɗo ha hella bende sen ma 0 he mille gandum an raɓɓuɗo konko ayi on faami annabi nuhu alayhi salatu wassalam ka o faatoto wa aleykum salam miɗo e bayana noddito e la ka o faatoto o wasino ɓiɓɓe makko ɓen piiji ɗiɗi o yamiri ɓe afwan o yamiri ɓe piiji ɗiɗi o haɗi ɓe piiji ɗiɗi no ka tafsir ibnu kathir
piiji ɗiɗi ɗi o haɗi ɓe ɗin ɓaawo ɓanni ɓe makko ɓen o wi mi haɗi on ashirku billahi sirkangol Allah tabaraka wa ta'ala wal kibriyaw e mawnintinare ɗiɗi ɗi mi haɗi on perti ala amartukum he mi yamiri on qawlu la ilaha illa Allah wa huwa umudu samawati wal ard wa qawlu subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi alazim wa bihima yurzaqu kullu dhi ruhin hatta al-hitan fi ma wo mi haɗi on sirkangol Allah mi haɗi on mawnintinare mi yamiri on piiji ɗiɗi mi yamiri on wigol la ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah no ara ko enen watti para kamɓe hari muhammadu ala tawa ko la ilaha illallah ko ɗon hatti mi yamiri on ɗum ko wo ko ɗum woni tugale ko darni kon leydi e kammo salamu aleykum alors ko ɓe gabon on nodduto e ala nani miɗo e bayan ɗo addo bayanani si 1 heure de temps feƴƴi mi yamiri on kadi wiigol subhanallahi bihamdi subhanallahi alazim ko sabu ɗum woni ko arsikete kala ko mari wonki annabi nu ko ɗo wasiɓi makko ɓen kaw mayata goɗɗo goo e ɓeygu mum fewdo ne laaɗo ɗo ɓe heɓi sattele ko ɓe mari fof perdi lanne heɓe mari ɓiɗɗo bajjo wuduge yehi ha on kadi o andi guereji ɗin fewdo jahiliya fewdo arabu toon a wayrayno hiɗa yehi ka luumo ara tawa robel ari ataki cawum kum fof ɓeygu ma ɓiɓɓe fof naɓama ma ɓiɗɗo mago naɓorama e nder mum e nder on attaque man ɗin jihadiji ɓiɗɗo makko on naɓa e nder ɗum kadi bajji on kadi tawi on noon a yunde yehi haala fen wayi ha wayi wasi ɓeygu makko kadi décourage to e makko kadi wasi on kadi perdayoni satti o yekka nelaaɗo o landi solution nelaaɗo make mi yamirima wigol la hawla wala quwwata illa billah on ndaara ɗum ka tafsir e safatu tafasir bi mana ali sabun no ɗon o yehi kanko e ɓeygu makko ɓe duumi e wi'ugol ɗum e nder ɗum ɓiɗɗo makko on nanngama naɓama no maccinɗineede no aynina wuro ngelooɗi e nder ɗum ɓen patron ɓe makko welsindi tawi la hawla wala quwwata illa billahi ko mawɓe makko ɓe wiide to ko nangi adkar gollay ko mbileyagal gollata jantagol inde Allah huway ko toɓɓo ramli eɓɓata huway ko karama ko batini gaynata wawata wallahi huway ko appareil ji ɗi annduɗo wonɗi ka hoore leydi ɗo gaynata on yaali ɗiɗo perte no molti yeyi atta koye sarle heɓudo to lañci sappo e ɗiɗo hucciti haɓani France woni numéro 1 ajogol appareil ko aynata e sécurité et affaire communication ko no woodi ko ɓuri ɗum ɓen jomiraɓe ɗin ngeloɗi ɓe weltindi kattat o moɓi ngeloɗi ɗin o soti madina guluje noon ma temeɗɗe kadi wona ɗiɗi ma tati o ari o welti tumbere jemma e lawno 2 heures de matin o gaari ngeloɗi ɗin ɗum dari yahe ari tande nde fof ha ko hatti guitti hattide fof ko ngeloɗi nanna igoyi wona dammi ko ngeloɗi wiiɗe o wi konkon ɓe wi ko hombo o komin kaarijo o kaarijo o wi hi o kaarijo mbo o ɓiɗɗo mon on eyo falde on ɗon atakanoma naɓanoma neeɓi ma yino warama o yo ko min kaarijo ɓiɗɗo moɗon on ɓe falti bafal ngal ɓe yurni ɓe tawi ko kanko ni ko kanko kadi wondi ɗi ngeloɗi dariɗi ka tande ɗo fof ko kanko jeeyi e hino ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe wonti plus risal kadi ɓe wonti ti risuɗo ko nelaɗo yamiri ɓe rekka ko wigol la hawla wala quwwata illa billah yantagol inde Allah uddita e arsike duña e katta sellina e nawnare
danday boneji musibaji seede on andi annabi Yunus alayhi salatu wassalam hari o waɗanama condamné ha ñande dargal dari wona condamné la mort goy yi ɓuri waɗaɓe condamné la mort kanko annabi Yunus ko condamnama ha ñande dargal o yaltata kono ɓa o naati ka reedu lingi ngil naɓimo ha ka jaarendi ley kanko e ka haqqille makko ko mari wonki ko woni ɗo wo ko kanko tun e ngillingil ɓe ala aduna kanko ɗum fa makko o nani hito goɗɗum no toɗɗo nder toon o landi ngillingil ko hito honɗum ni ngil jaabimo ko kullum kaarihum wonko jantade inde Allah o wi ye ko min annabajo Allah ɓuri handude ɗum o wi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kankadi o duumi e nder ɗum seeɗa tun nangi Allah wi lingil no desole hari komi hoddiri ko hari komi deesidi ko Yunusa sortike ɗo woñande dargal kono ɓa o waɗi ko waɗɗo yaltimo tuttoyama alqur'ana seediti lawla kana min almusabbihina la labita fi batnihi ila yawmi yub'athun sinano ko tawi konko jantoto ɗo inde Allah hari ɗon andi kon ɗum mi deesidi min Allah ko Allah on yewtude o wari ko ton o luttayno ha ñande dargal kono ɓawo jantike inde Allah gasatande kadi andi jantagol inde Allah yiltante hay koddoriyeji Allah goɗi ko Allah deesidi waɗay e hoore ma tawi na labana haɗima sabu ko jantiɗa inde Allah kon himo wawi wiide mi firti par ce que ko fa'alu lima yuridu hino poɗanama moƴƴereji ɗi a fodanoka kadi o yilto o fode o yari kaari heɓatano ɗum ɗo kono he sabu askar ko waɗi kon joni mi waɗi on seede mi yiɗimo tuyyandi nada si ɗon faamude addan misal hiɗa hewta kikiɗe 18 ɓeyguma toroma goɗɗum ya sali a watta e nder kikiɗe on e nder jemman e nder bimbi o muufe manji waɗa ton ha convain koɗa weltoɗa o fokkita tun o landitoma tun wi'a hin koko winoɗa a watta wiɗamo kadi hinka ko comportement makko on firti anniyema on sina ɗum hari a wi a sali a watta ko wana noon kadi nunnirantamo piiji goo kikiɗe ko yen faamu tun ɗa moƴƴami woni nunnanamo kadi piiji goo kikiɗe wiyatami mi fokkita o holatane hey mi yeeso ma fanka bude huɓɓina moto ma oto ma seppa wattuɗa paɗe ma seppa ya harli a décidi kikiɗe a fiɓi anni ke a waɗay ɗum ko comportement makko ila kikiɗe a bimbi ko ɗum firtimma awa hakada ko ni kadi hakkunde men e Allah himo foda goɗɗo kala wil mahfus o wi ndawde kaari heɓay goɗɗo lowɗi kodoriyeji yilteteɗi kono noon haddisu nasa bi hasbi wulim attention e laaɗo ma ki yewte yimɓe ɓen embere mustawa gandal maɓɓe ngal min Abdoullahi kala ɗo sa yeetike lan koddoriyeno firto ko Allah hoddirani lan no ronkalan heɓde min nayi an a heeferɗi par ce que haqqille a hewta ɗum gandal an hewta ɗum min nayi a heeferɗi arsike goɗɗo e mayde makko wopatamo ɗum ɗon ɗaɓɓu ko wowla si Allah tagi ibnu adama on kareedu timmini balɗe 120 malaikajo arete yamire windugol arsike makko winda lajal makko winda a shaqiyun aw sayid ko malaɗo ka ko malkisaɗo ɗum montetake an sa wi ɗum no firto yawton si a wowlanilan ɗum mi Abdoulaye kala ko ɗum ɗo mi jabotoma par ce que ha gandal an ko ɗon hatti ɗum mi jabotoma par ce que gandal an ko ɗon hatti ɗin tati no monto ɗin no timbe mi yettoma na d' accord ko honnole si tawi mi faamali o fon firo ko Allah tabaraka wa taala wi kon ka alqur'ana wa yamhu llahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab si mi faamali ɗum andi mi heeferɗinteɗa mi dartotoma a wayra hiɗa wadde bayana ta minimisi mi wattima kefere ɗum waɗi yewtalan ka haqqille an ɗen hatti ɗo
idan ɗum ɗo fof ko nafoore ko important ji jantagol inde Allah wonen jantuɗoɓe inde Allah yiɗe marile ko wowlen musidɓe julɓe hana qila wa qala wo tun syndicat ɓe ko ɗum wi opposition ko ɗum wi France ko ɗum wi Amérique ko ɗum wi to e to Boko Haram ko ɗum ɗo waɗi islamiste ko ɗum ɗo waɗi hiɗa jooɗo ɗo hiɗa kondana ɓeeɗa hiɗa félicita ɓeeɗa ɓe kondanɗa Allah ara Allah no kondani ɓe sina ɗum a kondani ke ɓe félicituɗa Allah ara Allah no féliciti ɓe sina ɗum a kondani ke yiltete ɓen kala akhdari an yuhibba lillahi wa yarda lahu wa yabghada lahu wo ko hananimo kono o yiɗirta fi Allah jaka sa yiɗi se Ronaldo se Cristiano Ronaldo jaka si tawiɗa yiɗimo sa yiɗaymo ko yaate fo ha anda est ce que Allah no yiɗi Cristiano Ronaldo jaka si yiɗamo jaka sa wi an a jammitoto Sudaysi hiɗa yiɗi Sudaysi a tefa anda ko Sudaysi joki kon no wela Allah jaka si yiɗa no min Boko Haram koko waɗi ɗo ɗum ɗo mi kondani ɗum ɗo moƴƴa ko ayɓe dina kam ɗum ɗo ko sabotugol islam en jentike discours Ali Bongo en jentike discours Macky Sall en nani ko ɓe ɗo fi en yii letterji maɓɓe ɗin ka internet est ce que noon ko ɓe kondani kon Allah kadi no kondani ko ɓe faala kon ko ɗum Allah faala ko ɗum ɗo ni ko famete ko ɗo ni ko wattite yiili eyno golle adkar je ɗe adkar huway ɗiɗo piiji fof jon noon o adkar yam ɗasimo ila qismayn ɗum hino fecco pecce ɗiɗi no woodi adkar mo wakutu mum heewata heewi ko yawa sa waɗi heewali a waɗi bida ka heewi ɗon a waɗali acci ya feƴƴi si waɗi a waɗi bida no woodi adkar ka komo sa'iyan komo leer be leer ko yo waɗe o mara frontiére ko wiyete ɗo hewtima ɗo hewtani labudda sendidira ɗum adoren adkar ji ɗi waɗuto mum heewata ɗi ka fokkutuɗa natude ka juulirde ne laaɗo no yamirma ko janga on adkar ɗon ko heewowo sa woli adi a yodde ka juulirde ko bidi a waɗɗa sa ci a naati nder ga jooɗi a wolwi ko bidi a waɗɗa ko ya wolu si naata eyno toon adkar mo wowlata ka yaltugol fokkutugol naatugol ka hurgo o waɗ ɗon kadi adkar ko yawi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith nata sa yalti wiya ghufranaka ka hurgo ko naatugol ka juulirde ka naatugol sa waɗi contraire a waɗi désordre boni sa ari ka dambugal juulirde a wi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ɓay ɗo kadi ko naatugol haray boni ka fokkitanɗa ɓeyguma adkar no ɗo wo ko yawi allahumma jannibina shaytana jannibi shaytan ma razaqtana si waɗa ko waɗata kon sa fokkiti naatugol ka hurgo a wooli ɗum ma ɓanni ñiiri ndin wowlugol ɗum ko bakkatu windanteɗa wona baraji lewru ndun dariki allahumma illa alayna bil amni wal iman ka gite ma ɗen cikki e mayru ɗon ha ka du'a on hatti ɗon ñande ndu timminoy sappo e nayyi a wowli ɗum ko an andi ko jokkuɗa si hoodere yalti a wowli ɗum ko an andi ko jokkuɗa si nangue fuɗi bimbi a yi ɓayge janɗi a wowli ɗum ko an andi ko jokkuɗa wona wagutu mum heewali ka hewno ɗum feƴƴi a wowlali parñita ɗen waɗi parñañañaña ko wolete ɗon kono subhanallah di sabbihu radu wal malaikatu min khifati hendu ndum wifi fiw allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha ndi anda hino saƴuɗe allahumma sayyiban nafian allahumma sayyiban nafian ɗan helti gasi few mutirna bi fadlillah ay ko ni dendanagal en wata addude ɗum alhaaliji comportement ji ibnu adama ko dontori waɗi hito ko bareeru ko mbabba ko goɗɗo iiliɗa ko goɗɗo ujubinni itti ngaɓa sundullaɗa ko goɗɗo ɗojji a yi goɗɗo no ɓorni cesol a yi goɗɗo to a huuli o a sikkitike o foppu kala événement hum nanetekum e yiyetekum
himo waɗi ko wawata wowlude ɗon ɗin ɗo woni adkarji heewayɗi ɗin ɗaɓɓiten hisnul muslimi e minajul muslimi ko nande so tawi ɗum e ɓayi ɗiɗi nelaɗo waɗi ɗo fof si ɗum ɗo waɗi wowlu ɗum ɗo si ɗin waɗi a taway ko be wowla goɗɗum ko si a wowlay ko yamiraɗa ko ma sa wowlay goɗɗum ngoo masalan mo ñaami gayni ko wiigol alhamdulillahi alladi atamani hada wa razaqani min ghayri hawli minni wala quwa ɓe hunjaaki ɗum kon ɓen kadi si ɓe ñaami ɓe gayni ɓe deƴƴatago ɓe wolay goɗɗum yeno a hunde kaari no memo kaari no wawi defude ɗum yeno albarkane kono hakkili fof haari o laaɗi ko duwa wodde goo ɗiɗi o feni ete kono hakkili fof haari fi tun kanko himo haari hay an sumaniyaka maɓɓe fof haaral no woodi walduɓe kono hakkili fof haari par ce que o wowlaali ko duwa wolede kan ko ɓe wowla goɗɗum sa fini ka ɗoyngal ma no woodi ko gasata janngude ɓe janngata ɗum no ɓe finanaɗo yo ande kadi ade weetoyi ko bee ka wi'a ɗo yo goɗɗum wowle ko bee a wowlay goɗɗum ka lewru ndun dari ɗon o duwaɗa si ɓe hunjaaki on nduɗo kadi jaka darino ke ene ko honɗuru ni c'est à dire kala ka adkar waɗa yo wowle si hewti ɗon hunndukon wata on mbaade ko forcément ko udditoto ko wowlay goɗɗum ko noon dendanangal fiyakoji ɗin ko noon dendanangal piiji ɗin si a tawi ka ndiyan arata parñitte no waɗa mo faama diina sa yi ɓittare ko o wondi a taway ko alqur'ana wi kon ko gonga wa man arada an dhicri fa inna lahu maishatan danka wo o yi o adkar kala ɗurniɗo e waɗugol adkar jantagol inda wo heɓay gurdam ɓittuɗam siɗa yeddi siɗa paala hompitade firo aya o moƴƴa ƴewtawa jongal lewil ma nene bobo wil ngil faama adkar fi hendu ndun adkar fi parñitte ɗen adkar fi ndiyanɗa anndi si ndiyanɗan no arde nde parñitte haray no woodi ɗon tati wowliteɗi adkar fi ndiyanɗan feere adkar fi hendu ndun feere adkar fi parñitte ɗen feere wonde hino woodani on tigi gurdam ɓittuɗam sa yehi a tawi mo siiɗi hara ko kanko darni e étage mo 10 dal haray mo ka 10e dal dow anndi mo mari jawdi ka kono alqur'ana wi wo mo tertike waɗgol adkar simo faala heɓa jawdi ha o tuggoyo ka duuli o wona e gurdam ɓittuɗam fa inna lahu maishatan danka sa tawi on e paykoye mum koye ka salon ton tawalay ɓe darni suudu ndu waɗi compteur parñitte ɗen ta ɗum no insala e suudu ndu fof kono si parñitte ɗen waɗi kiɗi o wiya kumpay kun ƴoɓi kunɗa hey immo goɗɗo joɓota ko ndiyanɗan no arde waaliɗo hippi on o waɗa on ɗon kadi pum immo goɗɗo hippotako téléphone ji ɗi wiya ɗannine réseau ji ɗi parñitte ɗen no waɗude darorde ɗe o wiya hippeɗe kala ko waɗi alminion ko fof wiya sorne kala e danki ono e jang si woni kumanayo kun ƴoɓo o ɗawonayo waalo hippo dariɗo on yo o jooɗo yeetelankon no wurirte ka nder suudu goɗɗo tarota ko ndiyanɗan no arde o ƴoɓinoɗa ittu ko ƴoɓiɗa kon parñitte ɗe moƴƴana ɗum ɗo waaliɗo hippi o ittu ko hippiɗa kon kono ɓikkoy koye no gasata wuurirde tawi ɗum ɗo fof ko manque de andugol subhanalladi sabbihu radu wal malaikata min khifati ka ɗum ɗon wowla o deƴere nden aray e wonki makin hay hito parñitte ɗen ɗuytantoma ka noppi ma a wonay wuura e jam kono no gasa o wonɗo wadde ngil boɓo baɓawil ɗo ko himo e 10e dal no gasa mo gaari 4x4 wal ka nder garage makko leysi ƴawi ngal valeur de $50,000 no gasa himo mari arsande poche ji ɗin ka suudu makko ɗon himo mari toon faran himo mari toon dala himo mari toon euro ɓay jomiraɓe jawle ɓen ɓe maray won ɗum fof ka galleli maɓɓe ɓen an kaasi bandi aranima nade an kaasi miskine araniɓe hara si ɓe ari ɓe landikema jawdi ni hara no woodi ko sottaɓe ko jonnaɓe hettoɗa no woodi bandi no woodi marayɓe niveau jawdi ha taasi bandi araniɓe ɓe yaltini farangine ko ɗi ɗuuɗi wo ɗum sofataɓe ko be devis par ce que ɓe andira jawdi ɓe naɓa e jawle toon naafi ko ɓe sottira miskine koko fi ko ɓe sottira wonkiji maɓɓe ta ɗum fopp no nder toon kono yi maisha tan danka koni kon feƴƴude ka salon téléphone ji ɗi yo réseau on coupé darorɗe ɗe yo hiɓɓe ƴoɓiɗo on yo deppo hippiɗo on yo ajjo ajjiɗo kadi yo hippo ajjetake ndiyanno arde hippetake ndiyanno arde ƴoɓetake ndiyanno arde daretake ndiyanno arde kayif
nam wiɗen adkarji ɗin ko ɗeɗo fecce ɗiɗi feccere goo koko leeru mum yonata wano ko adduɗen ɗo ay masalan ka gayna noddinede ɗo adkar no sar'inama wowlata wona ya accu ha on ɗon feƴƴa hara ɗum ɗon fuutikema masalan allahumma rabba hadihi dati tammatu wa salatil qaimatu ati muhammadan al wasilata al fadilata basuma gaman mahmud alladi watta innaka la tukhulful mi'ad ni jenda nangal piiji yondinoren ɗon adkarji ɗi waɓutu mum heewata ɗi ndeya feccere ko adkarji ɗi tawata ko leerbi ko sayibe na heewayɗi wona feƴƴayɗi ɗin ɗon ko wolgol ɗi konguɗi ɗo la hawla wala quwwata illa billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir astaghfirullah wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد non haka ɗiɗo jemminirali fi wi'ede waɓutu majji feƴƴi dawirali fi wi'ede waɓutu majji heewali ñallirali fi wi'ede waɓutu majji heewali niɓɓirali fi wi'ede waɓutu majji feƴƴi ndiyan no arde nange no yalti fewndo ngulendi fewndo ɓuuɓol jemma ñalorma fewndo weltiɗa fewndo moniɗa hiɗa salligi a salligaki kana rasulullah sa sallam yadkurullah ala hini bi mana nelaɗo waɗayno adkarji maɓɓe ɗin e sa'iji maɓɓe ɗin fof pellet nelaɗo no wakkili ha no wakkili kono ɓe wonayno e sa'iji gotta salligi no boniri ɓe ɗo e ɓe yewde ɓe moƴƴana wo ala hini e sa'iji maɓɓe ɗin fof ɓe waɗayno jantagol inde Allah landaki hayɗa wondi e janaba ka wonda e janaba ɗiɗo a waɗay ɗi adkarji ɗo landaki salligi landaki lootagol longal landaki jowɗagol fi ɓayɗa dari landaki walagol fi ɓaɗa jooɗi landaki immagol fi ɓaɗa waali landaki accegol ha mi mono ma ha mi welto ma ɓayɗo tumbere jemmalo ɗiɗo sihaji kadi ɗi adduɗen fof goto kala pooɗay nafoore ko oɗa mara ɗiɗo fof goto kala sen yeehi ka defte yeɗɗe fi adkar en yiyay goto kala mo nelaɗo Allah sallah sallam addi mantore mum addi nafoore muɗum ko addali e ɗum ɗa masalan hellaka subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wo kala faalaɗo tutanede wo kala woluɗo ɗum ɗon o tutante daƴƴe sappo ka aljanna fiina ɗon rima ɗon goɗɗi ɗi noton ɓe maaka kala wolɗo ɗum o darnante huɓere ka aljanna goɗɗi ɗi noton ɓe maaka kala waɗɗo ɗum o daɗay ɗum ɗa ma o heɓay ɗum ɗa e non goɗɗi ɗi noton ɓe maaka anda lewru kala dari ken duulannayi woni ɓe ho andude ɗum sappone sappoji teɗen e alkamisa piiɗen jene sappota ko dewal meɗen ko yowdiri koye lebbi men ɗi yowdira e lebbi heeferaɓe ɗen tawi ɓe gontira ɗiɗa tawi ɓe kontiraɗi yo taw heɗa konti taw nduma ndun si kontaɗo keefere on ndunga o tawi ɓe kontira ɓay ko adnan kono wona wondirede inna en haldi inchallah ko e ala ñande jeene joom men ten hawodir ɗum e de lewru porto inna noon awa ñande jeene joom men ten hawdir ɗum e ɗiɗi lewru porto asee goo ala ɗiɗi lewru porto donc an ndiyaray a ƴetti lewru ma ɗum taw si watta lewru he feraɓe kono hannde ko heddori ko hiisi e nder nawna ɗo ko sawtu kamɓe ko lewru islam ɗum ɓe anndi le lewru porto ɗum koɓe bakkor ɗum so ɓe bakkore woɓɓe bakkorta few bakkatande few ko lewru islam ɗum ɓe anndi yo Allah wona e ɓala arta sowaba newna en hasbogol hoore mon e dambitagol e ɗinen men kattiri dambitagol ɗum waɗi Cheikh Fawzane kanko marga khutba juma makko o wi wondema komtugol lebbi heeferaɓe ɓen tun acca jolɗuɗen ɗum ko tawa ɗum e nandidinagol e maɓɓe haɗa yiɗi ɓe ha à 100% sa ɗum ƴettande felti lebbi men ni kadi compta ɗum noon ɗeftori Allah lartinge sowaba yo Allah newna en hasbogol hoore men e ñalɗi men wonɗi feƴƴuɗe ɗin yo Allah newna en heɓlanagol ko naɓata en ka aljanna allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين اللهم دمر اعداء الدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الاسلام والمسلمين امين اللهم ارحمنا اهل السنه والجماعه في كل مكان في هذه البلاد في كل مكان في الدنيا يا ارحم الراحمين اللهم كن له معينا ونصيرا اللهم دمر اعداء الدين اعداء الاسلام والمسلمين اللهم عليك بهم فانهم لا يجدونك اللهم عليك بهم فانهم لا يجدونك اللهم انا نسالك ان تنصرنا وتنصر المسلمين في كل مكان اللهم زدنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا هذا طيبا مباركا اللهم رزقا طيبا مباركا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. miɗo faljira ɗo kadi tawana mankude andugol komi falji kon tawa ko faljere kadi heɓila mi falja e komi andi kon no wona noddi tollan tawa Allah ittanilan faljere nden mi andita mi arti e hoore laawol ngol e hoore ma'ana majjirnoɗo lan on mafiro ngon mi andintina on ɗon andi heewi ko goɗɗo jooɗoto jannugol en o falja ƴiyal ngal ta ko enen faljitatamo andi o faljirali ɗon manque de gandal ko faljiri ko sabu faljere ibnu adama nden faljitenmo ɗon e ɗon yon noon min ko yon anndu ɗo ko min tuwoni jooɗade tumbere jemma weddo e waɗugol ɗiɗo tafsirji mi mara faljitowolan ko yo on faamu ɗum donc miɗo faljira manque de gandal miɗo faljira sabu weddagol angol manque de faljitowolan ko yo noddu ka numéro téléphone ji 657 60 53 09 628 60 53 09 631 60 53 09 même numéro sotelgi kadi email kadi no woodi ka Facebook Elaji Abdoullahi Kala @yahoo.fr wallahu a'lam wa a'lam. Babu 45 dambugal capanna e jowa ɓangal ka Riyadus Salihin no yewta en ziyarata juuragol ahlul khayri yimɓe moƴƴuɓe ɓen yimɓe joomiraɓe moƴƴireji ɗin yawgol hiwroɓe teddinaɓe homo jaalatatum e jooɗodugol e maɓɓe wo suhbatum e wakkilagol wonda e maɓɓe homo habbatim e yiɗugol ɓe o tolabi e ɗaɓɓugol ziyaratihim juuragol maɓɓe bimana imbutugol ɓe ka makko fiyo ɓe arɓe juuru on tigi wa du'a minhum e ɗaɓɓugol du'a immorde e maɓɓe yoɓe du'anomo wa ziyaratal mawade ko ɗum woni e juurande yankinare alfadilati teddude qala ta'ala wa idha qala Musa ante tumanana Musa ma kana li fatahu suka makon laaborahu mi accata miɗo yaha hatta ablaga ha mi hewta majmal bahrain aw amdi amami ya hukuban jaman ɗuɗu fiyon ɗum koyemo yawde o ɗaɓɓitoya joomiraɗo gandal wiyeteɗon Cheikh Khudar fiyo wondu e makko fiyo on jannumo fiyo on du'anomo fiyo juuroyo on ila qawlillahi ta'ala ha kala dal ɗon qala Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa Anas radiyallahu anhu qala Abu Bakr sayyidina Abu Bakr ma kana li Umar sayyidina Umar radiyallahu anhuma بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة قلنا لا انطلق بنا إياد وأمن إلى أم أيمنة هاك أم أيمنة نزورها يهنجور دمو بمعنى جوك من عمر يادن كأم أيمنة جور دمو دونك أم أيمن كبينغو زيد بن حارث كما كان رسول الله ونلاته ونلاته صلى الله عليه وسلم يزورها imo juuroyto nomo on andi nelaɗo makayno umma aymana o hiya ummi ba'da ummi andi nelaɗo makayno ɗon andi so yiltitike ka tafsiru siratu nabawi mo waɗɗen so jangi sira nelaɗo on ton on faama e moƴƴa ko hombo wiyete umma ayman
kon waɗi sine laaɗo ma kayno ko ɗo woni biro an ɓaawo biro an feƴƴi kon waɗi sine laaɗo no juuroytonomo ha aboubacry kadi inni saydna oumar mahin juuroyɗen umma ayman falamma intahaya ilayha ɓaaɓe ari ha ɓe hewti ka makko bakat kanko sonnaji on o wulli fa qala laha kamɓe ɗiɗo ɓe innanimo mayubo keeki kon ɗum wonma wullinde kon ɗum wullata fi meɗen ari hiwragol ama talamina e a anda ma indallahi alaka allah hayrun ko ɓuri moƴƴude ko ɓuri welede li rasulillahi wonande nelaɗo allah sallallah alayhi wa sallam ama talamina e anda anna ma indallahi ala ko ɓuri ka allah hayrun ɓuri moƴƴude li rasulillahi ha hewtiti nelaɗo makko on sallallah alih w sallam fa qalat umma aymana maki inni min la abkimi ala wullude goy an la akuna fi mi laataki a alamu miɗo andi annama indallahi wonde koni kon ka allah ta'ala to ɗon hayrun ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude li rasulillahi e wonande nelaɗo ni sallah sallam walakin ko woni abki komi woni wullude ko annal wahay ko saabu wahay on kadi en ɓata o taƴi mina sama e mode ka sama hande kadi wahayo ala arde ko ɗum mi wulli on say fahayyajat-huma alal bukai o soñjiri ɓe wullando alego o wulli o sali fankude ɓe geeji mo ha o fankali o soñji ɓe ndi wullando ha fajala yabkiyani maaha ɓe wonti kamɓe ɗiɗo kadi hiɓe wullida e oɗo sonnajo rawahu muslim bi mana ɗum ɗo ko yurmede ne laaɗo allah won ko ɓe miijiti naforeji ɗiɗi no e hadisi o teddingol coomiraɗo gandal jaka haysi o maayi nelaɗo allah sallah sallam ko ɓe wulliri mo ɗo ko saabu wahayu makko on sabu gandal ko o jogino ko ɓeɗo kadi ko ari hiwrori juurori oɗo sonnajo ko saabu teddungal ko nelaɗo teddinnomo kon yiltitoɗen yaltinen firo gonɗa moƴƴa ɓe inni mayubo kiiki kon ɗum wonma wullinde umma aymana ama taalamina e anda annama indallahi wonde moƴƴere wonde nden ka allah hayrun ko nden ɓuuri moƴƴande li rasulillahi wonande nelaɗo allah sallah sallam di ko wurata kon ko adna ɗo ɓe mana ko andingolmo ko nelaɗo faati ko wona fus moƴƴere ko nelaɗo tawoy kon ko allah ko ɗum ɓuuri moƴƴude di ko o wuruno kon ko adna ka on faami firo ngon hettike feƴƴen wa an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiallahu anhu ani nabiji wonde ko ƴetta nabaji allah sallah sallam anna rajulan wonde no gorko zara o juuri no ahal lahu musidɗo makko fi qaryata ukhra e saare go fa arsada allahu ta'ala sabu ko juuroyi kon o musidɗo makko e saare go allahu on fewni ala madrajati e dow laawol makko ngol malakan malaikajo falamma ata alayhi ɓama o ari ha o tawi oɗo malaikajo ka laawol ɗaala o malaikajo wiimo kono on no woni mbaadi gorko o anda ko malaika o wi ayna turidu kon to on ɗa yaade ɗaala on wi uridu ahalli miɗo fokkiti ka musidɗo an fi hadil qaryati e nde saare nokkel kaari yeeso ɗo ɗaala malaikajo on wi hallaka alayhi min nema est ce que hiɗa mari woni nema junngo makko ɓe mana hiɗa halsinima goɗɗum ko ɗum wonɗa yahande ka ko fi yo okkure goɗɗum ka ko ñamande o joganima ko fi ya ƴantude tarubbuha alayhi nde wonɗa ni'ude mawnina e junngo makko qala gorko wi la o oye gayra sona tun anni o momin yawde ka mum ko woni lan naɓude ka makko ahbabtuhu fillahi taala miɗo yiɗiri mon sabu allah miɗo yiɗiri o sabu allah ko ɗum miɗo woni lan naɓude ka makko naafi goɗɗum ngo qala on sumati malaikajo jaabi fa inni awa ayi min o mo yiwɗa wonami ibnu adama rasulallahi komi nelaɗo mo allah neli ilayka ha e maayo mi haalana bi anna allah wonde allah qad ahabbaka gom ɗi o yiɗima kama ahbabtahu wono yiɗirɗamo noon fihi fi muɗum wono yiɗirɗa noon o gorko allah yiɗirima noon andi marsi ka rawahu muslim joni noon enen goɗɗo neldi goɗɗo wo fi saabu haray ɓay on hino neldunomo ñalande kaari goɗɗo yeehi ka gaɗɗo wo fiiɓa on hino yaha ka makko innen ko welni fijudu mbare ko ndu liɓa si woturu ndun lutti liɓude haray moƴƴa ndun woturu si lutti liɓude ɗum no moƴƴani ndu yo ndu wakkilo ndu liɓa tun ɗum hino moƴƴani ɗum no ɓuri ndu liɓede ganda son faamigoy ko pular ngal woluɗon ngal ko ngal min kadi on yewti e pular min kadi mi jaabi on e pular faamike kan wonen yiɗidiroɓe wonen weldidoɓe jaatodiren yiɗidiren yiɗon abdoullahi kala nelɗon abdoullahi kala teddino abdoullahi kala yiɗa on teddina on nelda ɓe firana en yo qaalu hino wiye arsadahu o fewnimo li kada ko sabu ɗum ay ida wakkalahu bi hifdihi tawi woni
o halfinimo renugol mo. Wal madrajatu laawol wiiɗen laawol bi fatil mim sabu ko mim on masa ko dow warra e raw on fof waɗa poccal attariqu ko laawol. wa mana tarubbuha bi mana ko mana tarubbuha hiɗa neya ɗum ay taqumu biha ko hiɗa ñiiɓiroya sabu ɗum wa tas'a fi salaya hiɗa yahude fi kelɗingol ɗum. wani yettama makko qala rasulullah sallam man aada maridan kala ndaruɗo nawnuɗo aw zara ahan lahu ma o ndaari musidɗo makko o juuroyi musidɗo makko fillahi hara ko fi Allah o warri nadahu mo naadi nodday mo noddowo ewnotomo ewnotoɗo wallahi o nani o o nanali o ɗulletoɗe o nanata ewnotomo bi idini tibta bi nadahu noddaymo mo naadi noddotoɗo aywa afwan wi'ugol bi an siko woni tibta a laaɓi wa taaba a laaɓi mumshaka tibta wa taaba mimshaka mi mana a laaɓi a uriri ko wiyete comme parfum misko wata bawwa'ata a honnama min aljannati immorde ko aljanna manzilan e place rawahu tirmidi sa ndaroyi nawnuɗo saabi Allah ma a juuroyke goɗɗo saabi Allah annduɗa anda nanuɗa a nana malaikajo ewnotoma wolanama ɗi konguɗi ɗo. wa qala hadithun hasanun wa fi ba'di nuskhi hino ari e yoga e bindi goo e yoga e riwayaji goo wonde hadith on gharibun ko koɗo. wa nabi Musa yettama abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna nabiyya wonde annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam qala o maki innamal mathalul jalisi salih ande misal jooɗodal moƴƴo wa jalisu suuyi e jooɗodal jo bonɗo ɓe ɗiɗo ka hamilil misk no way wona jogiiɗo parfum wa nafikhil kiiri e wifowo biwɗi fa hamilul misk jogiiɗo parfum on ko woni jooɗodal jo moƴƴo on imma an yuhdiyaka ko amma o okkore parfum makko on wa imma an tabta'a minhu amma soodanamo parfum makko on wa imma an tajida minhu rihan ma awa bete si o okkoralima a heɓal kadi mbuɗi ko sooda kono heɓa urgol ngol immorde makko tawiba tan welngol aligoye parfum ji makko ɗin urgol majji on ukko e ma kono dow afirangal wo a heɓay parfum on wa nafikhul kir wondi bonɗo ko on woni jooɗodaljo wifowo biwɗi masalan oɗo kadi son jooɗodi ko gotel piiji ɗiɗi akhi imma an yuhrika siyabaka amma o sunna coñci maɗin e nder ko wifata kon pettu yiite cowto ara yanaka kaftanima maka jilbabu ma suma wa imma an tajida minhu si tawi woni a daɗi pettoy koye samale ma kono awa heɓa e makko rihon montina tun lungol luɓugol ɓa iɗen andi on ɗon kippuɗo ɗin ɗon biwɗi iɗen andi haray na o laaɓuɗo ko wonduɗo kadi e piiji tun na wati haray ko ñidduɗo ma wati ko o saltejo kono ka o woni ɗon iɗen andi wona o gasowo wondude e laaɓal ɗon ko kembu e janɗe koro e linke koro o ɓorni e ɗin biwɗi ko goo pette makko ɗen cowto ka yiite ɗe o wifirta biwɗi makko ɗin sunnama ɗiɗi lungol makko ngol hewte andi afirangal wo do a heɓay lorra e jungo makko o yeyi o parfenɗa afirangal wo ko okkorima ma a soodi jungo makko ma urgol ngol arani hoore muyete kono a heɓay nafoore jungo makko donc ni woniri misal hakkude jooɗodaljo moƴƴo e jooɗodaljo bonɗo hollali noon attention wifoɓe ɗiɗo biwɗi bi mana ɓeɗo bayilloɓe wasko golle harmude ɓe jokki ma ko golle ñidduɗe ma ko golle añaɗe ka islam wasi ɗum ɗo no holli ko ɓe ñiddinteɓe ma ko ɓe yaweteɓe la abadan hasha wa kalla en laaɓi e ɗum wona en yawiɗoɓe bi mana ko nelaɗo waɗiri misan enen en filliti nelaɗo kadi ko waɗiri misal ngal e maɓɓe ko fii ko haqqille men ɗen fawo faame en faami ka wonugol bayillojo si on tigi waɗiri golle ɗen fi Allah o tafani yimɓe ɓen ha yeɗɗi o kelɗinaniɓe o laɗɗini ɓerde makko nden yo faamu haray himo e gollal ɓurgal e moƴƴude ɗon en faami muttafanu alayh yuhdiyaka o okkorte a yu'tika koko wiɗen kon o okkorte wa an abi hurayrata radiyallahu anhu ani nabi ko ƴetta annabajo sallallahu alaihi wasallam qala nelaɗo make tunkahul mar'atu li arba'in sonnajo no jombirede saabu piiji nayyi kono attention yimɓe boyi hino faamirde o hadis e contraire wasi hadise on ko hadis amrin hadise on wona hadisul amr mi mana konngol nelaɗo ngol ɗo wona ma ko yamirgol yimɓe ɓen sonnajo no jombire saabu piiji nayyi yeehe jombironmo ɗum ɗo ma jombironmo ɗum ɗo no
hadise o nano yaari hadise on ko hadis khabari mi mana yewtere nelaɗo nden ɗo wona goto kala falti ɗum ɗo goyi boyi waɗiray o hadise bayana ma fiina o bayana tawa ɓe naɓirde hadise on wasi nelaɗo yamir en nelaɗo no sonnajo no jombire no duwa jombirede saabu ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum na ɗum nelaɗo maaki nelaɗo humputu en piiji wonɗi jindude ɗillegoy sonnajo no jombirede piiji nayyi sonnajo ko saabu piiji nayyi wona jombirede nane moƴƴa sonnajo ko saabu piiji nayyi wona jombirede e sonnajo ko piiji nayyi duwa jombirede saabu mum on andi ko konnguɗi sertuɗi noon ɗo ko sonnajo no jombirede ko komi yii ɗo saabu piiji nayyi yimɓe ɓen hino jombirdemo limali ha saabu jawdi makko ndi o andi nelaɗo yamira wali hasabi ha e saabu dambe makko ɗen fiiɓa ko ɓi lamɓe ma ɓi marɓe ma ɓi tedduɓe wali jamali ha e saabu ngari makko kin wali dini ha himo jombirede kadi saabu dina makko kan woɓɓe goo ko saabu dina ka woni jombiri woɓɓe ko saabu jawdi ɗum ɗo fof no toon ɗum ɗo fof kadi hino dagi ella ala e mum kono na ko yen faamu wasi nelaɗo yamir nelaɗo maki noon joni an komi yamirayma seede on daare ɗum ɗa ɓe yamira en ɓe humputu en hino yamirore nden ka fuɗɗi ɗon ɓe maaki faso far eto yeɗoɗa eto gañora ɓidati din jombirgol goɗɗo saabu dina makko kan en faami tari batu yadaka tabinti junngo ma ngon ɗon wota diwnugo ɗon haɓɓugo jogitoɗa ɗon ka jom dina ɗaɓɓutu on ɗon jomba on ɗon muttafaqun alayhi on faami wa manahu mana hadis on toujours yahya bnu sarafuddin mo ɓanginan nden anna nasa wonde no yimɓe ɓe yaɓusuduna hiɓe fandade hiɓe faalede hiɓe awlitini fil adati ka aada min al arati immorde e jombugol sonnajo hadihil hisal saabu ɗiɗo piiji al arba nayyi ne laaɗo yamiri noon joni faharis an ko ya lerɗu ko ya kuraso anta an ala dati din fi ɗaɓɓugol jomiraɗo dina was farbi ha gañoɗa heɓugol on no waharis e lerɗana ala sohbati ha e wondugol on ɗon وعن ابن عباس يتم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وما قال النبي أن بعد الله صلى الله عليه وسلم ما كان لجبريل سيدنا جبريل ما يمنعك كن دونك هدما أن تزورنا عند جورو تدامي هيرو دامي أكثر مما تزورنا أريكو كون دامي جورا دو نلا دو يميري دون سيدنا جبريل لاندي دون سيدنا جبريل وعند جبريل نو أرى هيرو نلا دو بنيالا سيدا ما بهيرا سيد نلا دو ما كدي أرى سكينا بريني فنزلت أودو آية جيبي وما نتنزل من جيبوتاكو addugol wahayu ma addugol yamirore ma addugol lette hoore yedduɓe ma argol fiyo en hiiru seeɗa ñallen seeɗa illa bi amri rabbika sona yamirore joomi ma sako ko kanko wodani ma bayna aydina konkontiri yeeso amen wa ma halfana e konkontiri ɓaawo amen wa ma bayna dalika e konkoni hakkude ɗi ndin bi mana kanko wodani yamirore nden autorisation o rawa al boukhari bi mana ko andingol en jibril tawno ko plaisir makko o arayno hiwro nelaɗo ɓuri ɗo kono ka allah subahana wa taala autorise mo o waɗa وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نلا ماك اخي لا تصاحب الا مؤمنا وتاوند سنا ادن غومدين دو نلا دو konkonnina en leydi be tappitaba be maki wotawondu siona ادن غومدين دو ولا ياكل طعامك وتنيام نيامete ma illa takim sona hulo Allah rawahu abu dawud at-tirmidhi bisnadin e togorde la ba'sa bi de la laimu yonno musibbe julbe awi amata wondu sina e gomdin do si tawi noon Allah jariborima ɓiɗɗo mo na gomɗinɗo ko julɗo kono na o gomɗinɗo ma ɓeygu mo tata na gomɗinɗo ma nene ma baba mo tata na gomɗinɗo o andi haray ɗum ɗo ko nambara ko ɗum fewndi e leydi men moɗotako tuttotako enele ko ɓuuri moƴƴude ko tuttugol est ce que en faami wo kadi wota ñamete mensiona hulowo Allah ɗum ɗo kadi hino hulɓini si tawi no jeeya ɓe wonɗa liɓande dépense ɓen ɓe hulata Allah andi haray ɗum ɗo kadi woni ande yo allahu on waɗan en wondiɓe men ɓen e ɓeygure men nden fof yimɓe gomɗinɓe huloɓe Allah o waɗan en enen kadi gomɗinɓe huloɓe Allah allahumma amin وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماكي الرجل غوركو على دين خليله لما دين جاتي في مكه de falyanzur yo goto kala yo ndaaru ahadukum goɗɗo e mon goto kala mo yo ndaaru yo vérifie yo tasko man yu khalil kombo jatondirta batun sa jatondiri e goɗɗo a jokkay comportement makko e dina makko si ona ɗum on haɓay on wata fippude rawahu abu dawuda
والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كي المرء نأدو مع من أحب وندو ياي كلاهرة كلا مويد نوكادنا noko go ɓe mbaake falyanjur ahadukum mimman yuhibbu goto kala e mon yo ndaaru mo yiɗindirta moƴƴa e riwaya goo ɓe ɓeyditi ɗum muttafaqun alayhi wa fi riwayati nare fillaye qala ɓe maake qila wi anama linnabiyi annabaji allah sallah sallam ne laaɗo arrajulu gorko yuhibbul qawma himo yiɗa yimɓe walamma yalhaqa bihim harale o wondali e maɓɓe ko honno noon ɗon qala ne laaɗo jaabi toujours almar'u ma man ahabba neɗɗo o wondoya kala mo yiɗi yiidu ɗon on yiida so tawi woni a weeli o welima a yiɗimo masalan awa ɗum no holli sukaɓe me en wonɓe yiɗude ɗo joni masalan Ronaldo Messi Lionel Messi Cristiano Ronaldo est ce que on faami Didier Drogba Samuel Eto'o on andi ko star ɓe andanɗa hoore ma jeeyaɓe ɓurɓe muydude ɗen e nder planète on ni hande Lampard en e ko nandita tawi ɗum ɗon Rooney en donc yiɗugol ɓeeɗo yiiduɗa e maɓɓe o a yiidali e maɓɓe wonduɗa e maɓɓe a wondali e maɓɓe o sa yiɗiɓe geggol timmugol giggol fonde cœur sa yiɗiɓe ngol ɗon haray an e maɓɓe o wondoyay ñande dargal ko an noon andi ko honto noon ɓen woni ko pilasoy to Abdoullahi kalami anda ɗum donc haray goto kala e mon koye suɓum mo yiɗidirta on faami ka wa Anas yettama e Anas radiallahu anhu anna arabiyan wonde no arabiyan kejo qala wi anno li rasulillahi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam mata saa nelaɗo kontuma dartal darato qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki ma adatta laha a hebila konno hebilaniɗa fidangal silalando kontuma ngal darato qala wi hubbullahi wa rasuli ko giggol Allah yiɗugol nelaɗo ko ɗin ɗon ɗiɗi mi hebilorani dargal ko ɗin ɗon mi mara hunde sownaɗi ko miɗo yiɗi Allah yiɗi nelaɗo ko préparation on fof no tawi wi préparation temmoɗo akhi kala nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jaabi anta ma'a man ahbabta teddungal ma an a wondoya e ɓe yiɗuɗa konto nelaɗo wonoyta kaka jannatul firdausil a'la goto wonoyta sengo nelaɗo hikkodiroyta e rabbul ibad rabbul izza arrahmanur rahim almuizzul mudil Allah tedduɗo towuɗo o ko oɗo tun woni ko wonoyta sengudu nelaɗo e makko hikkodiroyta kanko wonoyta proche Allah subhanahu wa ta'ala enen kadi yo Allah takku en ley nelaɗo ɗon wonen proche ɓe nelaɗo hikkodirɓe e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama allahumma amin muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wa fi riwayati lahum an ari fillahi maɓɓe nelaɗo makki ma adattu laha o inni min dey nelaɗo mi heɓi lanorali dargal min kafiri sawmin immorde ɗuɗɗingol korka boyi mi mara korka boyi wala solatin wona julde boyi wala sadakatin wona sadaka boyi mi itti walakin miskoni min komi heɓi lorani dargal o hibbullaha wa rasulahu tawi o heɓi like tamaman o ko woni tummi mbiɗo yiɗi Allah e nelaɗo makko surtout tawi marsi ay noon enen nelaɗo woni añaɗo e junngo me enen en heeɓi mo humotoɗen e laawol mum harana laawol nelaɗo watten yilude en heeɓi mo jokketen mo sunninorten ɓaawo mum hara wona sunna nelaɗo hara wona jokkande nelaɗo en heeɓi adduɗo goɗɗum ngo ko kelɗi ko mawni ko mari baraji ɓuri ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam addi kon miɗo faala en ƴettu haqqille men ɗen duufiren ko muuɗa kon wata en duufu haqqille men ɗen muɗen ko ɗum faala وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وماك جاء رجل غرق أرم إلى رسول الله كان لا عليه الصلاة والسلام قال وماك يا رسول الله كان لا عليه الصلاة والسلام كيف تقول في رجل كهن وني لا تناداه دوي أينو غرق أحب قوما يدو يمبه نلادو غرق أريك نلادو ويني فقال غرق يا رسول الله كيف تقول ko hon ɗum wi'uɗa an nelaɗo fi rajulin e gorko habba qawman yiɗuɗo yimɓe wala mi halaka bim taale ɓe yiidali ha hande ɓe wuri daali e nelaɗo ha hande kon ɗum wi'uɗa e ɗum
foti o mo yiɗi ko moƴƴo foti o mo yiɗi ko bonɗo fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaabi almar'u neɗɗo ma man ahabba o wondoyay e kala mo yiɗi foti o mo yiɗi ɓe yiidi ka ɓe yiidal ɓe nafidiri ka ɓe nafidiri ko waɗi kon ha o yiɗimo ka nder ɓernde makko ɗum ɗo holli si ɓe yiidi ma si ɓe wuridi o jokkayno mo e ko jokki kon o wallitotono mo e ko jokki kon ko ɗum waɗi muttafaqun alayhi awa suɓen ɓe yiiɗen ndaare ɗo hannde fendu ɗo nini hannde heɗen ko ɗum woni dimanche le 12 mai l'an 2013 hankin ko le 11 mai hankin e samedi ko le 11 mai l'an 2013 en yii haa ka yimɓe ɓe woni wurnutude e nder leyɗeele julɓele kadi tatana en alaa kontude leyɗeele heeferaɓe en haaju men alaa e ɓen kala ko waɗi hawnaaki ndaare leyɗeele julɓe haa ka woni wurnutude oɗo anniversaire oɗo sunna wi'eteɗo Bob Marley nduɗo bandiru rapperru droguerru sularru ñoogeru rastaru e yii haa ka julɓe wi'eteɓe Muhammad wi'eteɓe Ibrahim wi'eteɓe Fatima Aish e yii haa ka ɓeɗon wurnutude sunna ndu bandiru yiɗi nduɗo bandiru le 11 mai samedi hanki ay ɓe hino waɗi keppiji ka photoji makko woni gude ka photoji makko woni tisortuji ka gude makko woni no immono yara beere no jento musique aji makko ɓeeɗo ko kamɓe andi konto Bob woni feewno ɗo kala ka Bob woni ko ɗon ɓe wonoyta allahumma si wona ɓe tuuba ɓe laɓɓina moƴƴa noon adi ɓe maayude si wona ɗum nelaɗo make kullukum ma'aman habba goto kala emo wondoya e on mo yiɗi ka Bob woni wo hande fewndo ɗo o awa haray kamɓe kadi so ɓe tuubali ɓe laɓɓini ɓe acci ɗum haray kamɓe kadi ko ɗon ɓe wonoyta yo Allah subhanahu wa taala on dandu en on faami ka donc reno ɗen suɓen mo yiiɗen Bob en Michael Jackson en Lucky Dube en Pique en Jaffa Koli en e ko nanditata e ɗum est ce que on faami Daddy Cool e ko nanditata e ɗum Tupac yiɗa ɓe ha jammitoɓe hawka inde nde nene mum e baaba mum fembi ɗum ɓuri no gasa ñande jibinaɗa tawi bemma mara hay dammil no gasa ɓe yahuɓe ñawloyi dammil ɓe hiidi so ɓe suɓanima inde jeyande inɗe ne laɓɓe ma e sahaba ɓen andaroɗa hawka ɗum jammitoɗa goto e ɗiɗo star ji ɗiɗo bandiji ɗiɗo cheytanuji ɗiɗo iblisaji watte Allah subahana wa taala on dandu en ɗum وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي ko ƴetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala maki annas yimɓe ɓen ma'adin ko ɓe ogirɓe ka ma'adin dhahabi wal fidda wono kanŋe nokkirte ogirɓe kanŋe kalis wono yayirta noon ka kanŋe asete nokka kanŋe asa kanŋe ma ka kalis asete asa kalis saabu ko yiɗuɗa ko nokkiɗi ɗin yahuɗa a heɓay koni ko e majji kono ni kadi yimɓe ɓen mo yiɗuɗa on e maɓɓe a nokkay ko woni kon e makko ella ɗum lama haalata ɗum feere wo ala khiyaruhum suɓaɗo maɓɓe on ɓurnoɗo kelɗude maɓɓe fil jahiliya ka jahiliyanka adi ɓe natude diina maako ɓe julɓe kono adi ɓe famude diina kam moƴƴa ɓe gollitiraka khiyarum konta ko on kadi wonata ɓurɗo suɓede maɓɓe on ɓurɗo kelɗude maɓɓe on kadi fil islam ka islam ko gotum ida faqhu si ɓe faami diina kam wal arwahu ruhuji ɗin junudum ko ɗi koneli mo jannada ton tiiɗinteɗi famata arafa minha kala ko andinɗa immorde makke italafa ko ɗum ki wowtata ki woowa wa mata nakara minha kala ko añinɗaki istalafa ko ɗum ki lundoto ki lutodira e mum ki terto rawah muslim e warawa al-bukhari ma bukhari no filli qawluhu e mako makko al arwahu ruhuji ɗin ila kakate ɗon min riwayati aicha immorde riwaya nene aicha radiallahu anha wa an usayd ibn amri wa yuqalu no wi'e kadi ibnu jabir وهو بدم الهمزة سبق همزة وضع كنتور الوفتي سين وضع قتل دو المهملة ترتاب متوقع كون قال وهي كان لاتن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه سأريك مكة أمداد أهل اليمن مودور يم بيمن بن سألهم أولان بطبع أفيكم أويس بن عامر بمعنى أمداد دلقة